Thank you, Akpe, Governor. akpe God now. bless you. Bless your family. Maune yira, Bless the mama government fia. of Ondo State. Wa yira, esrun akple And pou me akatsa our kakple. Oba here, Ambe the kpekpe Lord be plaka with mechi you. vovovo katsa maune And the yira Lord mi. bless Nyame yo the kata le kingdom, toji, Ondo Kingdom. piensi ya ha. And Maune le everyone mia here kata, tonight, mia yiram. where are you there? Eye mia katsa yo le toji ya, me kwasebe Triumph ejirado. and power Ma in upe nou Jesus' se, name. na togo pakpele ou le yesu pen kome. Miracles Hallelujah. waiting for you here Nou today. kounou le note pa le Your fiensi soul, ya, louvon your ya, spirit, gbogbo ya, your body, bo nou tilame ya, your family, fome ome ya, your life. akbe ya. The rain of miracles Nou kounou will beti fall on le everyone. jajage akode mia de Father, meto de sia de pakbe in di fofo Jesus' name, le yesu pen we kwame thank you. me You de are akpe here na be ele already. tepe ya koko Your power is here. ou nou sera le The api light is here. ou And akpe we la pray fi me to every gbeda form, be every power nous of sende kpekpe darkness inye will viviti me vanish to away kata in nous Jesus' se o ane name. nyao da le mianchi le yesu pen kome Tonight, fiensi all ya the expectation to of gbeda your be people, du kobe mo you will kpokpo kata fulfill in apeto every life nane wa in vame Jesus' na o de meto de name. sia de le yesu pen kome Shine in every heart. apeto na kekeli o ne Shine kle in every na life. mesia me pa And your gbeji miracle na power will be be triumphant wo over nukunu everyone. nu seya We thank you ne because we duji know you have na answered. mesia me akpe na o de In don Jesus' tiata name we le pray. yesu pen kwaji nye dogbeda le God bless you. You ma can ne sit yira down. mi no anyi fa Tonight, as we piensi begin ya esinga le this toaji great eye global me kwese be crusade ele toji han here at eye the Alpha mieva do Division, I etepe want ya to assure you bodo that the triumphant eye power nye of the wo Lord nye le is duto po here nya to nye roll kaka ya away pe your dodo problem. omla makade I ji no mean, be mo pe nu se Malachi ah chapter 4, an de and I'm to reading da le from nkona o verse le 2. yesu pen ko It me maleki says, apagba le "But tan ne pepe ve aglobe unto you that fear my name ebe amesio shall the Son voa of yehowa righteousness la arise be wawe with healing ndok ebe in ere his a wings, jena and ye eye shall honame go forth le and epe go up a as valate calves ebe jojo nye of the pe storm." re si papa The la o Lord me is koko le assuring la us a jena that mi where we amesio are voa nye is nko the la holy ground apeto of le the gbogbo na Lord, mi be and nye is le going to tefe pour down kokwe ye tefe mighty kokwe ya la power ya from on doli high. ye pe nu And se it says, to the jipo ke Son akode mi of aji eye le gbogbo righteousness lo be in jojo the nyenye pe sunshine ere state. The Son akle of now righteousness le nyama will dadi arise vevede in your life. jojo nyenye pe re akle ra gbe No oji darkness will vivitia stay de there. kento magano afima No disease will dolelia stay de there. ke magano afima Everything nu that is sia nu contrary, sike contrary to your nyenu progress, akpasaga contrary be to ma your yi life, nko be everything agbe o tonight eme ma nyona will o la vanish away. fiensi ya o kata le lo agbalejo Tonight, fiensi I'm ya speaking to you ma fonu na mi on choku de the tanya triumphant sike power nye of the chidudu Son penu sen of righteousness. sike chona Irresistible jojo nyenye power, pe saving ere power, sike nye healing ma o power, vi la gbo delivering ebe power. ni ebe nu Tonight, sema fiensi ya come in your way. kwese akle Three na gbe things oji I'm looking no me at. to ye ma The chofia mi message tonight. le ma unya Number mele one, fiensi ya nu the gbanto Son, mia ponu choku de S-O-N, the Son, mau vila our Redeemer, yi kenye mia pe mighty khona to meto save. eye Number two, nu the sele Son, sibe wa demi S-U-N, evelia the Son of jojo righteousness, nyenye pe re mighty to heal. nu sele sibe Now, wa number three, ahayami the nu Son, tonlia the children of God, the mau people vio of God, mau pe those who duko come to mesio surrender kata chopa pe themselves chona voluntarily, mau vi completely, la fa unreservedly o chope unto jine God, blibola the sons waola of royalty, onye efia nu no la nyenye pe salvation. vio The Lord be wants to wa kpo convey jojo nyenye His pe might, dome His power apetɔ di be atsɔ eƒe right nu into se your life. ade He does agbewo me that ele through wɔ gɛ one avenue. to emɔ And it is ɖeka through ko the dzi salvation to mɔtata He has ɖeka ko dzi provided ye for mɔtata us. menye Number three, ɖeɖe ƒe mɔ then, eya the nye sons akpatɔlia of royalty, enye fianunɔla nyenye ƒe viwo through salvation. yiwo Look at akpɔ number one ɖeɖe here. Number nava akpa one, gbãtɔa dzi the Son, yi ke nye our Redeemer, mawuvi la mighty miaƒe to save. xɔnametɔ The Lord
ame si ke si nu se le be We have xɔ na all mi been mawu nye in problem. be mía katã mi gbɔna xaxa me ge do ge mi gbɔna edɔvɔwo kpakple nɔnɔme sesẽwo me to ge nuwo manɔ wo dzoe na mi o mawu nye nenema eye wònya be emɔtata ɖeka ɖe li yi ke dzi ame aɖe ato ava eye be gaƒoƒo tɔxɛ ya mawu bi ma la to mɔ ma dzi la va ava ɖe mi tso dɔléle me nu vɔ̃ si me satana si me tsakatsakawo katã me meka wòadɔ ɖo ɖa o elabe mawu dɔla akpe akpewo lie gake womedze o ɖe be woate ŋu aɖe mi le nya be xaxa vovovo yiwo le mía dzi amewo ɖe negbe mawu vi la ko ye nye nya be xɔnametɔ eya ɖeka ko wodɔ ɖo ɖa ya lɔ̃ be mayi be ma axɔ na wo ma axe fe ɖe wo ta ma ayɔ dɔ wo ma atuka wo ame sia ame le anyigba dzi nɔvinye susui kpɔ wo ŋuti kpɔ be ƒome wɔamea le kɔƒe wɔamea le kɔta yi ne tsoa nuto yi ke me ne lea míatsɔ ko be kaka tɔxɛ ɖe va enya ɖe va dzɔ le dua me ye wole ɖowo ŋuti dzim wole xɔname dzim eye wowɔe kaka womekpɔ xɔnametɔ aɖeke o negbe ame gã nusẽtɔwo kpakple ame vevitɔ ɖe le anyigba ma dzi koe ate ma xɔname wodzi ame kpe o bɔn ame aɖe yi ke nye lɔlɔ̃fatɔ ɖe gbɔgblɔm be kaka ya yi ke me tom ƒomewo le yi ke me tom amewo lea kaka gã ya ame aɖeke ŋutɔ meli ate ma ɖe amewo dogo le me o ke tsɔ susu da ɖe nua dzi be ame ma gbɔgblɔm be nu sia nu yi ke le sia yeaɖe asi le eŋuti yeava ameawo gbɔ yeaxɔ na ameawo yeana woavo azɔa na ame ma va ɖe eye woe ma be ye dzã yemevo kakaka ne yeatsɔ ɖe le me nɛ o amea dzo vava lo vɔ woe ma be yemevo o nɔvinye nu ka ne bu be adzɔ ame ma yi ke va ewɔ zazã gã ɖe kaka vava nenema ma nye Yesu Kristo la nɔviwo yi ke gblẽ mawu ƒe ŋutikɔkɔe da ɖe dziƒo eɖe asi mawu dɔlawo katã be subɔsubɔ siwo tsɔ nane la da ɖi eɖe asi mawu fofo la ƒe ŋkumenɔnɔ be subɔsubɔ da ɖi be nye la mava eye le lɔlɔ̃ si ke wòɖo na mi ta eva eye wòva ku ɖe mía ta le Calvary eva ya yi ke nye xɔnametɔ eya ɖeka ko Yesu ɖeka ko ame aɖeke meli tsɔ kpekpeɖeŋu tsɔ nɛ o Yesu ɖeɖe eya ko si nu se le nɔvi meganɔ megbe ɖa o megahe ɖe megbe o megatrɔ emegbe dome hã de o wo ya le na ko be nalɔ̃ agblɔ be nenye be etem xe fe gã ya nenye be Yesu ya ete ŋu dze agbagba kaka va be enya me si ke le se mawu nya le fia sia nu si ke nyɔ Adam ƒe afɔɖeɖe nyuitɔ yi ke nyɔ be nawɔ la enye be nagblɔ be aƒetɔ melɔ be ma axɔ lɔlɔ̃ si ke netsɔ va be yeava ɖe ma matsɔ agbenye ana o elabena ne va wɔ nane ɖe agbenye ta mɔkpɔkpɔ ya ye wole mɔ kpɔm tso gbɔ o elabena nusẽtɔ wònye makli na me Yesaya etabla 2:1 kpekpe gbãtɔ se nu ke wogblɔ ɖa ebe ame ka yenye esi tso Edom gbɔna eye wole awu dziwo me tso Bosra ebe ame si tso eƒe awuwo ɖo atsyɔ̃e xɔnametɔ gã aɖe meka nɔviwo nye kpakplo mienye o be xɔnametɔ gã ya ɖela gã ya ame si ke nye
dziƒo kple anyigba katã be fia aleluya be dziƒoʋĩtɔ la na ɖiɖi ava mía gbɔ mí amegbetɔwo gbɔ be wòatsɔ ɖeɖe ava na mí ebe ame si ke tsɔ eƒe awuwo tso Bosra, ame si tsɔ eƒe awuwo ɖo atsyɔ̃e, ame aɖeke meɖo atsyɔ̃ kpɔ, melolo kpɔ, mekpɔ ŋusẽ kpɔ, meɖo kpo ɖe amewo dzi kpɔ abe Yesu ene o. Ŋusẽ le sia le gbegbe eye wòɖo atsyɔ̃e eye wòle yiyim le eƒe ŋusẽ geɖe la me, ebe ale gbegbe be ŋusẽ ɖeke ŋtsɔ mele anyigba dzi, mele anyigba gɔme, mele tso dzomavɔ me o, ɖeke megali asɔ kpakple o. Meka wònye, ye ŋkɔ nye Yesu, Mawu vi la, yeƒe ŋkɔ yenye mia alo wo ɖela. Maɖeke ŋutɔ meli ate ŋu aɖe wo nɔvinye, xɔnametɔ ɖeke meli ate ŋu axɔ le nɔnɔme ma me o. Ame aɖeke mate ŋu awɔ nu si Yesu ɖeka ate ŋu awɔ le agbewo me o na o. Ya ɖeɖe ko kpikpia ba kpa be nu gbɔgblɔ be nye ame si ƒoa nu ɖe teƒe eye xɔname bɔ ɖe asinye se nyama ɖa ebe xɔname bɔ ɖe asinye egɔme nye be meva ŋusẽ le asinye be mava ɖe wò ame ma fiesi ya axɔ na o. Atrɔ agbo be ŋutinya ye Kristo ƒe ŋusẽ si ke trɔna me be ŋutinya le gegem ɖe agbewo me le fiesi ya ye ŋutinyawoa atrɔ lo ne eva yama gbɔ abe ke ale nua le ya ke ma wɔ nyametsotsoe o nyemenya afi nye ŋutɔ me dzagbagba kaka o gloe meʋli kaka nye ʋiʋli mete wɔ naneke o na me o ɖe eye xɔname ɖeke mele asinye o ɖe magblɔ na wo be xɔnametɔ na wo va ɖo wo xɔnametɔ va ɖo ɖo yi mekpɔkpɔ bude o ame sia ne mekpɔkpɔ la eva ɖo eye ana be hiãwo yiwo katã le agbewo mea akpɔ ɖo ŋuti ne edẽ le asiwo agbe le asiwo ŋusẽ le asiwo nu sia nu ke ne hiã la nɔvi eya enya nu siwo katã ne dzidzi le dziwo me enya wo gbagbaƒewo enya agbewoa ale yi ke enɔ ne le nuvɔ me vɔtsɔ wulana be ame aɖeke makpɔe o ɖela si ke ana be navo mebe xɔnametɔwoa ame si ke la do wo ɖe dzi akɔkɔ le kakawo mea ebe ɖe nye ame si ke ƒoa nu ɖe teƒe xɔname bɔ ɖe asi nye axɔna o ɖohi ebe tsi satana vɔ̃ɖi ma ebe tsi vivitime ŋusẽwo ba lɔ me eye wodzi be yeagblẽ do me ŋusẽ mawo kpakple gbɔgbɔ mawo katã wobla wo da ɖi wobe wo ya medzodzo ge le yewo gbɔ magblɔ na wo be xɔnametɔ va ɖo na wo fiesi ya anana vo dɔlélea yi ke le wo bla da ɖe ya gasia game dza wo nanea dɔlélé ma dzo va na ele kɔ be edzo le kɔna dzi de le kpɔ wo da ɖi nenema eye kaka egagbe va kɔa evɔ etsikpo la va dze agbewo dzi anyamɔ ɖe ŋuti eye egadome la vɔ agble no kekeke ele gbɔgblɔm be nu kãtɔ be nya ye ne gava kɔa mazẽ na dɔlélea fiesi ya ele vo ebe nye ame si ke ƒoa nu ɖe eteƒe eye xɔname bɔ ɖe asinye axɔna o nyava nu velia dzi azɔ le mawunya me mi le ƒoƒom tsɔ ku ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe ame si ke si xɔname bɔ ɖe dɔyɔyɔ bɔ ɖe si akpene mawu ɖe ame yiwo katã kpena ɖe dɔnɔwo ŋuti eye ƒe akpewo va yi
na mo lãme gblẽ woa somebody comes ame aɖe vana and helps them. akpe ɖe wo ŋuti gake In the history of the world, le xexeme ƒe there has nyadzɔdzɔwo me la been sicknesses and diseases dɔlélewo dɔxɔlamenuwo practitioners could not really help. dɔ It ɖewo gets lia to its stage womete ŋu dana dɔ ma o eva ɖona ga ɖo mea in our wo lives, ŋutɔ kpɔnɛ kaka in our be civilization, yewo mate ŋu ada and all dɔ the ma good o things that the strides wonya be that the medical profession has made. togbɔ There be is wonye still always dɔyɔla gãgãwo hã ahead eva of ɖo science, na teƒe ɖe ɖe ahead enua of the eva good glo na wo practices enua of ƒe the wɔwɔ va great glo na people gbedalawo who are helping kple us. dɔkitawo That katã they eva say glo na wo is terminal. wogblɔna be ya They say this is míemagate ŋu incurable. kpe dzi o lo They say this wogblɔna be one eya ya have edɔ ya earthly solution. eto mía ŋuti yi lo Every sickness, vɔ magblɔ na wo be yesu ya every neva infirmity, lãmegbegblẽ yi o every disease dɔléle that yi does o not have dɔ sia earthly dɔ solution, yi ke ŋuti ɖo ŋuti mele na wa dziƒo ya la na ɖo ŋuti lo it will kill you. be dziƒo la nana vo Your brain, wo susuwo me ya your body, lãwo me ya every part of you. ŋutilã ƒe afi sia afi ya The Son elabena of righteousness dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe has arisen, si ke and it will heal you. dze la yeƒe aʋalawo te la dɔyɔyɔ le afi ma You got it. ele xɔe le fia sia Miracle nukunuwa written ele lalawo le fia sia at that Malachi megatrɔ gbɔ va Malekия ƒe agbalẽ ta etɔ̃lia le vegbe me kpekpe blavelia vegbetɔwo kpe blavelia ebe eye dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe I said, si ƒe aʋalawo me xɔxɔ le la edze na mi na meka hã ewoe le to dzi fia sia dɔyɔlawo ava ɖo unto you ebe na mi fear ame siwo my vɔ̃a name. nye ŋkɔ la You know the name. enye be ŋkɔ You fear the name. evɔ̃na eƒe ŋkɔ You love the name. elɔ̃na yeƒe You ŋkɔ respect eye the name. toa bobo de You eƒe ŋkɔ honor ŋuti the name. evɔ̃na eƒe ŋkɔ eya ta ne va teƒe ya ɖo Online there, eye nyame yiwo xɔ nye there, ewo and si you ke le bless to dzi le se ŋkɔ nye everything, gaƒoƒo ya mea and you say, eda si nu sia nu da ɖe be gaƒoƒo ya tututua manɔ to dzi mase agbenyae tso Mawu gbɔe embrace the Lord, eɖe fia bena serve the Lord, evɔ na Yehowa ye ma you will not stay there. akpenemawo be etodzinɔnɔwoa And all manye of us who are dzodzro here, all of manye us dzodzro in every ame yiwo congregation, katã le teƒe vovovowo le du sia du me le keke be kɔe nea katã dzia mi mele ɖoɖo ya me dzodzro ebe na mi la fear my name, ame siwo vɔ̃a nye the ŋkɔ la Son ebe of righteousness dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe arise. la When edze that Son of eye ne eɣe ma righteousness edze na mi la arises, darkness will vanish. ɖevitsiwo Evil powers will be broken. maganɔ agbo All me o your yokes tonight kɔkuti yiwo katã will le be kɔ na wɔwɔ la broken ŋe in le Jesus' fiesia name. le Yesu ƒe ŋkɔ me You are bent down, wolé wo bla da ɖia dɔlélewo bla wo da ɖia and it appears that dɔxɔlamenuwo you do bla wo not da ɖia have, and you do not know ele where kɔ the abe solution menya will le yi come. ke yawo The kaka akpɔ ɖo solution ŋutia o has come fiesi ya tonight. xɔname le va na That o Son of righteousness, dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe ya the darkness of the yi world ke keka me cannot ƒe keep viviti back, ɖeke ŋutɔ than all the- mate ma all tsɔ the dzi o powers yi ke nusẽ ɖeke ŋutɔ nusẽ yiwo hena xaxawo vana wohena gbegblẽ vana magblɔ na mi be dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe ya o le fiesi ya ele klẽ na ame aɖe dzi loo wo ame ma ɖe hã fika ne le o fika ne le o fika ne le o eye ele klẽ na gbewo dzi dɔlélewo le dzo ɖevitsiwo le dzo lãmegbegblẽwo le vɔ ale be Mawu ƒe ŋusẽ yi ke tsoa dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe la gbɔ la ebe dɔyɔyɔ le eƒe aʋalawo te elabena aƒetɔ la be ŋkɔa ŋkɔ ya eyae ɖea dɔlélewo katã lãmegbegblẽwo katã le keke la nye xaxawo la aɖewo katã dzo le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔ me
eye dzi gblɔ bena eye adze na mi eye ebe eye miaho adzo anɔ kpɔ tsim abe nyiviwoe si ke dogo tso lãkpɔ me ene. Egɔme nye be Matewu yo le dzo le agbo me le fiesi ya ebe de ebe eye miatsi la egɔme bena nu sia nu yi ke le xe mɔ na dɔléle yi ke na bena eƒuwo mele tsi nyuie o eʋuwo mele dɔ le lãme nɔ nyuie oa nu mɔ katã nu le so le fiesi ya dɔmadamadawo katã ole Yesu le yɔ dɔ mi cancer be dɔléle le vɔ abidɔwo le vɔ le ƒodome na mi eye xaxa yiwo katã le miaƒe ƒutowo me la ɖo ŋuti le va na mi le Yesu ƒe ŋkɔme. Nenye be nekplɔ ame aɖe va ŋku gbã nea aƒetɔ la ɖo ŋusẽ la ʋu ŋkuvi ma nɛ ŋkuma yi ke gbã ye megale nu kpɔm o la vivitsia la tso le ŋku dzi na mia le Yesu ƒe ŋkɔme. Ebe nu si ke nekpɔ be ye mate ŋui o nye magate ma wɔ o fiesi ya na wɔe nye magate ma zɔn oa azɔn la nye magate ma se nuwo la o ɖevi ya ma yiwo dzi mekpa be mezɔ kpɔ o fiesi ya nukunua le va me le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔme. Mienɔ ɖoɖo ya wɔm ye ame aɖe nɔ Abeokuta eye nyɔnu ya kaka gã aɖe nɔ dzi. Kaka ya wòe kaka be edɔ va ɖo yeƒe anɔwo me eye wòe kaka be nyɔnu ya ebu mɔkpɔkpɔ esime ke yenɔ gbe dom ɖa ye dzɔdzɔenyenye ƒe ɣe la eklẽ na nyɔnua abe aleke wòle keklẽ ge ɖe hã dziwo le fiesi enea nɔviwo dɔléle ma ebu le eƒe agbe me ma ɖe fia mi eye mia katã mi se nyɔnu ya ƒe ŋutinya. Nɔvi nyɔnu Messi gblɔ na mi miase. Ŋkɔ nye Babalola Messi ma da kpe ɖe mɔ ɖe dɔ si wɔ le agbe nye me le dzinu ƒe ke va yia mekpɔ be anɔ nye ɖusitɔ mea mekpɔ ku ɖe le me eye wòatrɔ zu nu xaxa na me yi kɔŋdzi wotsɔ atikekewo nam eye menɔ vɔvɔm be mava ava nye cancer nam eye wova kpɔe kaka be menye cancer ye le ƒodo na me vɔ wònye dɔléle ɖe ɖo anɔa me. Could be debilitating to a woman, and it could be a signal to cancer. Eye ɖeke ƒe eku ya yi ke va ɖo anɔ me nea le madzidzi me ate ma trɔ azu cancer ne fa. For the past 8 months now, dzinu ame nyi va yi. not seen that recurrent breast infection. Mawu kasi ye dɔkita ye ɖase ɖim be eyo to gbe ɖa vɔa ekua bu le anɔa me. Wound was actually bringing out water. Eye inua nɔ yi edzi yim nam la abia va nɔ kekem ɖe dzi hã ye etsiwo nɔ dodom le me. And I told God, Eye megbe ne Mawu be aƒetɔ me ƒle atike kaka o me yi kɔŋdzi kaka tsi kɔ nam and now I want my pastor Mawu down there just like pastor has proposed. abe leke pastor So I de received gbeƒã la that, and o to God be the aƒetɔ glory. wɔ nane na nye hã They just came, akpe ne I Mawu checked my breast like be I always do. yewo do gbe ɖa ɖe ta nyea The breast ye was me no longer tseki bringing out discharge. me lé anɔ Since nyakpɔa January up to now, tso I dzinu got my gbɔntɔa dzi perfect kaka va ɖo settlement. fifia mekpe So ko praise be the Lord. I want to thank me Pastor Kumuyi haya for this kekeke move that he akpe said. ne And I Mawu want to thank de God for what he has pastor done in my WF life. ƒe kume va gbeta ɖe ɖoɖo yawo ta lo. Somebody praise the Lord. Hallelujah. It's your turn. Game asu na wo hã zɔe. I said it's your Bebe wo hã turn. game asu na wo. That mighty power Mawu ƒe of the ŋusẽ Lord gã ya will touch your life tonight. akasi nya va gbe le fiesi ya. Triumphant power. Dzieɖoɖo ƒe ŋusẽ Traveling about yi to ke my le right, tsatsam le front, ɖusi dzi to my ŋkɔ left, emiɔ dzi online, ame yiwo le to dzi everywhere, fi kake mie le o. coming your way.
nusema le togomi That's a sister, that's ema a lady. novi A nyɔnu ɖe be friend, a ŋutinya ma man, azɔ you magblɔ know, ŋutsu aɖe hã tɔ na mi go from Yosef Enugu etso Enugu had ƒe dua me prostate cancer. eya And prostate after be many years cancer nɔ ƒo dom nɛ urinary eye incontinence, ƒe geɖewo ya it aɖiɖɔɖɔɖɔ trɔ came zu his way. edɔ nɛ he was healed. gake Mawu yi hayɛ Hear your amen. nyemese amenuwo la Brother Chuku, please talk Nɔvinye to us Chuku, about what happened nu yi and ke Mawu how wɔ na woa, God gblɔe na did mi. the miracle. kpale ke Mawu wɔ nukunua na wo míakatã míase I was diagnosed with a prostate cancer. wokpe be prostate be And, cancer nɔ ƒo dom nam End of the day, I went to the hospital. meva yi kɔŋdzi I start treatment. eye metɔ The atikewo whole zazã thing happened, brought a shame and problems in my enua life. tɔ katã va nye Prostate nu cancer kpɛ kpakple is one of vevesese ɖe agbenye me Very dangerous cancer. enye affecting dɔléle men. vɔ̃ɖivɔ̃ɖi aɖe Normally, dɔkita from the age gale of kpe ɖome 45 dzi or 40, 45, the prostate is be quite tso advanced. ƒe blaene-blaenevɔatɔ̃ me ko If dɔléle ma dze na nothing gɔme happens, the person will develop what they call a eye urinary tract symptom. nenye bena womekpe gbɔ kaba o la eva nyina xaxa gã aɖe ŋutɔ Voiding and the rest of them. For instance, I'm a driver. ke When I drive, nɔvia be nye I wake driver myself. So this thing brought a shame. ya ɖo and yia ne le disgrace. ʋua kum kaka aɖiɖɔ nɔ tsɔtsiɔm le ŋtsi kɔ ɖe ʋua me End of the nye day, I heard that vevesese kpakple Pastor nukpɛ Kumo gã aɖe na is yi va coming se to ko the be end, pastor kumo yi gbɔna dua me a divine touch. eyi ke nye So ɖoɖo I yiwo tell da you, se dzi be Mawu believe va that si this ka time me around, eye it's going to mexɔe be se my be turn. Mawu la kasi nye hã So alea ye after the ministration, yi ke wògblɔ Mawu nya vɔa wherever you ebe have afi si problems, ke ye nye xaxa na woa tasi ɖe afi ma nɔviwo when you prayed wòdo gbe ɖa vɔa by the grace of God, to mɔ ƒe amenuveve mea that is all over. evɔ lo I went edɔ back to the avɔ hospital, edo avɔ na mu la me yi said kɔŋdzi that, "Oh, wodo ŋkpɔ prostate cancer." wobe yɔ amegã fi ka doa So to yeah, this is me. eya And they wobe can see ewoe me, ya alo amebu ye hã mebe nye a tututu grandfather, a joy in my life. eye wònye So, dzidzɔ gã aɖe le agbenye So me God bless you. ta akpe ne mia katã akpe ne Mawu ɖe God bless yayra ya you ta all. mia katã Mawu yra mi lo The Lord did it for them. ame yiwo be kɔmisia Mawu wɔ na wo Now, azɔ your turn. gamea subɔ wɔ ne wo hã Say, it's my gblɔ be turn. gamea su woawɔ ne nye hã I won't take more time. nyemakpɔkpɔ yi geɖe o mava kpa tɔ̃lia dzi Number 3, nutɔ̃lia the sons of royalty yi ke nye fianunɔla nyenye be viwo wants to put honor aƒetɔa on your life. edi be yeade bubu ŋuti He o wants to have you as his own son. edi be as yeaxlẽ wo his de own daughter. evia ŋutsuviwo kple via nyɔnuviwo dome Christ, mighty to ɖe save. kristo ya si ke si Christ, xɔname bɔ mighty ɖoa to heal. ame si ke gbɔ dɔyɔyɔ bɔ ɖoa Will be mighty through the mexɔe se salvation be of wo the hã ye be ɖeɖekpɔkpɔ ya Lord. age ɖe Will take agbewo me over your life, aƒetɔ la change your life, and turn akɔkɔ everything around atrɔ for the better. wo agbemeŋutinya He will forgive tso all fie your sia sins. dzi nu vɔ̃wo He will katã save gbã your atsɔ soul. katã ake He o will heal your aɖe body. luʋɔ o He will take you ahaya as a wo peculiar ŋutilã person, eye a awɔ wo valued person, nànye ame a tɔxɛ aɖe precious person, ame tsatsi aɖe peculiar in the ame sight of the vevi aɖe Lord, in le Jesus' eya Mawu ƒe name. ŋkume But gake we have to cooperate. ele be nye kpakple míawɔ ɖeka He wants to make kpakple us Mawu eya di be ɖe child of yeawɔ mi míanye ye vi ŋutsuviwo kple ye vi nyɔnuviwo royalty. míanye And fianunɔla then nyenye be we viwo have to show ke that ele we are be ready for that. míawo hã I'm míaɖe ready for fia that. Mawu be I want the God of nu yi heaven dzim ne le to tso come mía gbɔa special mía and amie le just dzim bring special eye awɔe be blessing yayra into tɔxɛwo my life. age ɖe wo Let me agbe me read makele you from 2 Corinthians Korintotɔ ƒe agbalẽ chapter 6, evelia ta verse de 14. kpekpe wienea na Be mi not unequally ebe yoked miganɔ together kɔkuti tutɔ with tite unbelievers. kpakple dzimaxɔsetɔwo o God says something ekpea like that. maɖe nya gɔme na o nu katã mawo nya gblɔ alea ɖo You belong to. elabe Mawu The
se gɔme be ha bɔbɔ yi ke me ne le hatsotso ke me ne le ameha yi ke me ne lea woƒe agbe anɔnɔnɔm eye Mawu dzi be yahe yayra tɔxɛ ɖe va wò agbe me eye ele gbɔgblɔ na wo be nenye be ele kpakple nuvɔwɔlawo ele to xɔ kpakple ame siwo ƒo ɖia woƒe agbenɔnɔwoa ne mia katã mi le du nu yiwo nuna enu nɛ nu yiwo ɖuna eɖu nɛ nya yiwo gblɔna egblɔ nɛ le gba kple vodzu subɔsubɔ yiwo wɔm ne lea wò hã ele wɔm nenema kpasawo doa leke natem awo nye ame tɔxɛ ne ma wo ele bena wo ɖo ɖokui na togo la ameawo dome eya ta gblɔ bena mi gazɔ ame siwo atsɔ kɔkuti tutɔ na dzimɔxɔsetɔ tsi to elabena adede ka le dzɔdzɔ nyenye kple sedzimɔmawo dome ƒomedodo kae le kekeli kple vivitsi dome minya ame yiwo le vivitsi mea wole vivitsia me elabena wotsɔ nane le ɣaɣlam wotsɔ wobe dewo le ɣaɣlam eya ta kpɔtɔ le vivitsia me ɖo alebena woakpɔtɔ anɔ nu vɔ wɔm ta nenye be ele ha dom kpakple woa aƒetɔ akpɔ bena wò hã wo domee ne le vivitsia mee wò hã ne le eya ta ebe kadede ɖeke mele kekeli kpakple vivitsi dome o kikuvi atɔ ebe aleke Kristo kple Belial asɔ ma hã gome kae li na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa ɖeka wɔwɔ egbe ame yiwo nye dzimaxɔsetɔ egɔme menya be Mawu li ŋutɔ hã o menya be Mawu ƒe ŋusẽ ɖe li gɔ hã o menya Mawu ƒe atsekpakpa kple Mawu ƒe ŋusẽ gɔ hã o eye wo hã eve le wo dome wɔna nu abe wo ke ene ɖeke yayra tɔxɛ ate ma tso Mawu gbɔ ava na o fiesi ya yayra tɔxɛ ele va na o mebe dɔyɔyɔ le va na o la Mawu ƒe ŋusẽ le ge ɖe agbewo me eye ebe gome kpɔkpɔ ka ele na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa kpekpe ade ɖeka wɔ kae li Mawu xɔ kpakple trɔwo dome mahã ebe elabena miawoe nye Mawu gbagbe la ƒe xɔ abe ale si ke Mawu gblɔ ene bena manɔ wo dome eye mazɔ le wo dome manye Mawu na wo eye woawo hã woanye nye dukɔ fie sia dzia anye Mawu ƒe dukɔ nu vɔ la ƒotagba la tso vodzu subɔsubɔ la tso la gbome eye vivitsi me be subɔsubɔ me nɔnɔa natɔ te eye ahanunu kple nu baɖabaɖa yiwo katã ne ɖuna mawoa numɔ katã le dome gbleke tanɔvinye natɔ te wo le fiesia be megbɔna Yesu gbɔ gbɔna be amen to fiesia dzia ne tsɔ agbewo tsɔ na aƒetɔ Yesu la agbenɔ be ŋutinyawoa atrɔ le Yesu ƒe ŋkɔme ebe ale si ke Mawu gblɔ bena manɔ wo dome ebe manye Mawu na wo woawo hã woanye nye dukɔ ava me nenema atrɔ zu Mawu ƒe vi nyawoe be ame ɖeke medzina be woayɔ ye be yenye Satana ƒe vi o ame sia ame dzina be woayɔ ye be yenye Mawu ƒe vi vɔ dziƒoe la dze si wo be enye Mawu ƒe vi vavã tso zã me dzi nu ka na wɔ afɔkawo ɖena o nu ka yewo wɔna afi trɔ zuna Mawu ƒe vi vavã yi ke dzi Mawu ŋutɔ da asi ɖo eɖanye ŋutsu alo nyɔnu kpikpi adrelia ebe eya ta mitogo le wo dome evɔ ɖe ɖokuiwo ɖa le wo dome gblɔ be tso fie sia dzia metsɔ agbenye na Mawu ne ele gbevu be ha ɖe me tsã ele hadodo baɖa ɖe me tsã togo le wo dome eye mi ɖe mia ɖokui ɖa aƒetɔ la gblɔe
migakasi nu makɔmakɔ ŋuti o eye nye la ma xɔ mi aƒetɔ le lalam le fiesi ya eya la xɔ o bebe de akɔkɔ le vivitia me ada ɖe kekelia me akɔkɔ le dɔléle me ada ɖe lãmesẽ me akɔkɔ le nu vɔ̃wo me akɔkɔ va da ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ me axɔ le fiesi ya eya ta mi togo le wo dome eye mi ɖe nya ɖokui ɖe aƒetɔ la gblɔe migakasi nu makɔmakɔ ŋuti o eye nye la ma xɔ mi kpekpe 8 ebe eye manye fofo na mi wɔlae ma lo ebe yanye fofo na Mawu dziƒovitɔ ya be yanye fofo na ame si ke be le agbe le kekeli me la ebe manye fofo na mi ame si ke dɔ ame ƒe agbe ɖo nu yiwo katã gblẽ le agbo me la ate ma dzre ɖoa ebe manye fofo na mi eye mianye vinye ŋutsuviwo kple vinye nyɔnuviwo aƒetɔ nusokatãtɔ lae gblɔe aƒetɔ la akɔ wo le fiesi ya nenye be ewɔ nu si ke wogblɔ na wo ne togo le wo dome la eye nu yiwo katã nye nu baɖa yiwo wɔm ne le Mawu me da asi ɖe dzi oa da asi le wo ŋuti ne na togo le wo dome be nanye Mawu ƒe vi nanye fia gã ƒe vi eye awɔe na wo awɔe le agbo me fika ame ma ɖe hã ava me le agbo me dziƒo hã aŋlɔe da ɖi be tso fiesi ya dzia wɔame ya ɖekea togo le nu baɖabaɖawo me yene ge ɖe Mawu ƒe ŋkume eye Mawu trɔ zu fofo na wo eye ne ge ɖe Mawu ƒe ƒomea me tso fiesi ya dzi ke nɔvi ne eɖe afɔ ya le fiesi ya la maka ɖe dzi nɔ be nu nyuiwo anɔ mɔ dzi na wòazɔ tsɔtsɔke la sɔ asi o vovo la sɔ asi o dɔyɔyɔ la sɔ asi o vovo kpɔkpɔ blibo asɔ asi o ele na wo be nada afɔ wo ŋutɔ na wɔ tsatia ada afɔ veve aɖe eye na wɔ nyametsotso be tso fiesia dzia matrɔ zu Mawu tɔ me sia me ne bɔbɔ ta zɔ nyamia ƒe ŋkuwo nyametsotso be game asu be natsɔ agbe o atsɔ da asi na Kristo bɔbɔ ta ne mia katã mia de moto megaŋlɔ me be nyametsotso yina wɔ fiesi ya yi la ɖe mɔ be Mawu ƒe ŋusẽ yi ke ɖua dzi na me la age ɖe wo agbe me Mawu le kpɔ wo ele lalam be naɖe afɔ vevi ya le fiesi ya fi kake ne le wo kɔ asi dzi ato ne Mawu be Mawu mese wo yɔyɔ ele yɔ nyem be madogo tso vivitsi la me ava kekelia me aƒetɔ me va fi kake ne le wo fi sia fi ke mie lea le fiesi ya le du sia du me le ha sia ha me zã ya enye yayra ƒe gaƒoƒo vevi aɖe na wo akpe ne Mawu ɖe agbewo ta ame yiwo katã le wɔ nyametsotsoa le gaƒoƒo ya mea mato gbe ɖa ɖe mia ta kɔ nya ƒe asiwo dzi eye wo ŋutɔ gblɔ be aƒetɔ medogo tso nu vɔ̃ nyewo me medogo tso nukpe ƒe agbenɔnɔwo me medogo tso gbevu ƒe hadodoa me medogo tso vivitsi me subɔsubɔ kple vodzu subɔsubɔwo ƒe agbenɔnɔ katã me aƒetɔ meva gbɔ o Mawu le yra o aƒetɔ la le yra o ele gbɔ o anɔ ŋusẽ yi ke natsɔ ɖo dzi tso fiesia dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me nɔ radio gbɔ mia katã nya do gbe ɖa ne Mawu woahe ɖeɖe tsɔtsɔke vovo age ɖe
agbe wo me ale be ŋuti nya o nɔnɔme wo ne trɔ tso fie sia dzi be natrɔ zu Mawu ƒe vi natrɔ zu fiavi nyɔnuvi fiavi ŋutsuvi asi me ne kpɔtɔ nɔ dzi le hadzia gbɔ fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me yede akpe na o ɖe kpekpe yi ke netsɔ yɔ mi yɔ nya dometɔ ɖe sia ɖe ebe ame sia ame si ke alɔ̃ la neva aƒetɔ ame yiwo katã kɔ asi dzi le radioa gbɔ fifla eye le wobe susu wobe dzime eye wowɔ nyametsotso ye wodo go tso nuxoxo yiwo wɔna tsã me la le nugbe ne doa nua aƒetɔ xɔwo le Yesu ƒe ŋkɔ me tsɔ woƒe nu vɔ̃wo kewo nane woavo tso kɔkuti xoxoawo si me kple ɖiƒoƒo xoxoa katã ne dogo ɖa le woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ ŋlɔ wobe ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me do gbe ɖa be wo gbɔgbɔ na ɖi ɖase na woƒe dzia be wotrɔ zu mɔ ƒe vi ŋutsuvi kple mɔ ƒe vi nyɔnuviwo aƒetɔ wo ɖeɖe na wɔe be woatrɔ zu ame yiwo me wo ŋusẽ age ɖewo tso fie sia dzi akpe na wo be ewɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le Mawu le yra wo lo nɔvinye Mawu yra wo ewɔ yi ke wɔ tsatia ma le fie sia wo yra o dziƒo yra o Mawu yra o amenuveve geɖe ye ke ɖe kɔ ɖe agbewo dzi le fie sia eya ta dzidzɔ mi megakpɔ dzo ɖe hadzia gbɔ Mawu ƒe ŋusẽ le mɔdzi gbɔna zã ɖe ya ava ɖe towo katã ɖa le ŋkɔ na o le Yesu ƒe ŋkɔ ma dzidzi me la Mawu ƒe amea agatrɔ va ava do gbe ɖa ɖe mía ta eye mi katã mi nɔ to dzi eye ne egbe nye zi gbãtɔ alo wotrɔ ya ne wɔ nyametsotso ya veve ya be ye hã yakpɔ gome le Mawu viwo ƒe habɔbɔa me yakpɔ gome le dziƒoyilawo yakpɔ gome le Mawu ƒe ƒometɔwo dome yanye Mawu ƒe vi tso fie sia dzia ne fie sia ne wɔ nyametsotso nyui ya magblɔ nɔ be nɔvinye woe zɔn kakaka woe zɔn va Mawu ƒe aƒea me woe zɔn va dzimetrɔlawo dome menye tsɔtsilawo dome o woe zɔn va Mawu viwo ƒe habɔbɔ kɔkɔea me le fie sia eye nyametsotso yi ke ne wɔa mi da kpe ɖe Mawu ɖe ta ke nu si ke gakpe ɖe ŋuti fifia na wɔ ye koe nye be miana nɔmba ame eve ɖewo fifia eye miatsɔ miaƒe adresiwo miaƒe ŋkɔ kpakple kɔ yi ke miele la aɖo ɖa ɖeke ƒe adresa dzi alo ate ma yɔ zi ɖeka yɔ nɔmba yi ke mia ana mi fifia fiflai ne nɔvi nyui aɖe na xɔ mi le ekame mianɔ yawo katã wɔm hafi ne Mawu ƒe amea wagatrɔ ava bla sheke vɔtɔn ɖeke kple ame ne blatɔ̃-vɔ-nyi nye nyi nɔmba yi ke dzi miato atsɔ miaƒe ŋkɔ kple miaƒe adreso katã atsɔ ɖo ɖa le fie sia blatɔ̃-vɔ-tɔ̃ ɖeke kple ame ne blatɔ̃-vɔ-nyi alo megate yɔ mi le blatɔ̃-vɔ-ve blatɔ̃-vɔ-ve ɖeke o teƒe ve kpakple ɖeke o kple amade magatɔ gblɔ ke blatɔ̃-vɔ-ve blatɔ̃-vɔ-ve ɖeke o teƒe ve kple ɖeke o kple amade français au 93 04 38 38 alors 92 32 00
6. Days will be coming Boison. Va mauvio of père tomorrow et hame. Le for all those who piensia. gave their lives to Jesus Christ Ene dijo gande. Be tonight. piensia. Ena jifo. We'll be Le meeting jesio. by 3 p.m. Jifo. at Le. the classrooms Nko ngulom de. the congregation Agbe here, bale ame. right inside Hallelujah. this Be compound. agbe. Don't Na visit agede me. lunch Be hour ekuma ganye ugo me with pokpo. Jesus. La mame sike ho Yesu di sela. Nega kugo Let's ha. go around Yesu be kpotole and agbe. assist the people. If you know how to write, collect the Zade ya notes mopa me a and tro fill it ava. yourself. Eyo Write ava in tok capital beda de letter. miata. E tamie ne lala miape yoyoa. Mi le lala miape yoyoa le piensi ya 93 04 38 38. God has done something Blacheke wonderful voton de in your ke life. plamene. You Blaton must not voni, skip it. blaton vo enyi. Blacheke vo fe. Blaton vo fe. Has touched you and De transformed keo you tonight. te pe fe. De It's ke a ple wonderful decision. amatin. You will Nyama never chuchu forget wom ne le piensi ya. Elle voit Counselor. gan de le nkona. and signify Agbo gan to e ma o le vulen kono tu piensi ya ji. Nu manya gblo. Nu si ke wu gbogblo. signify Wa to we us mau if you have ja covered your own area. Ache wowo. Le wu agbeme. Let's know by La bebe waving nu the se a. white flag E jirado ho ho. unto us. Elle gbe soso. Ma open nu se la loji. To my right No wa hand gede side, nya pe if you have, agbo me. you A are onu over, kunu gangao. Nami please jo wave your flag. piensi yaji. If you are done with the counseling at the middle, wave the Mi flag kpoto and le let's see. miagbo. Mi kpoto le miagbo. Supervisors, Ta mi ha mi kpoto no toji. Ela be mi to my le left hand side, mi anovi o kata chopa if gbe na you are Yesu done with piensi counseling, ya. please wave the flag and let's see La mi le ho le ekame. The Le rest of us blacheke should be voton de ke kula mene blaton you. voni Tonight, pe you are blaton going to voni. receive of the Allo triumphant power. amo le yo le blacheke vove. Raw Blaton miracle vove. is coming De tonight. keo Get yourself ti ready. posieve. Be Ple praying and de be ke talking kule to the amate. Lord. Ke nui This nano wo mne perceiving. kapopo enye This be is my na expectation. tok petoto Your da. expectation will not To be cut short petoto tonight da. in Jesus' Na name. bia nu sike Counselors. ejiwe mau ne wonai. Nu ka jim nelebe apeto Let's Yesu. do that very Ike quickly. dicho jifo And turn tuame. it to. Hade ta o kaka fanyi gbanji. If you are done Be ya with yira o la. the Nu ka counseling jim at the bar, nelebe are you please ne wave wona your wa. bag and Nya let's bia see se malo. you at the middle. To my left hand side, if you are done with Nu counseling, ka jim nelebe apeto no na le piensi ya. Blo raise up your chime white nyaone. flag. Nu ka na jibe ne tue ba gbe achowo. Nu ka na jibe Yesu ne tue ba gbe achowo ma ha. Nu si jim nelela blone. Hallelujah. Ye to le popodi. That's the purpose why Be we're ya here. se woli toto. Ya se o gbe toto da. Apeto le la laum be azon gbe one Those di of us there, ne ya se keep praying, your miracle is coming on the way. kunua ele mochi gbona. Onu You kunua have le the mochi miracle. gbona. Testimonies coming from far. Da se didi And o that mami testimonies ese are here with us jo already. ju The Lord ta is moving. de Get fiame ready. You maula will not miss na ne your own kento me miracle dua tonight. lifu ne God pe is here. nu sento now He's going nu to touch sea you egale and to miagbo lift you up. kweseko Yesu Spectacular le gbo la miracles pe ame are coming on your elle way. gbo le Get konji ready. elle Everybody, gbo la physique ne le kapopo yame le se mau pe nya Yesu elle gbo counselors, Yesu elle if gbo you are done with Yesu your own ejirado counseling in your own section, kweseko let the piesia supervisors please I help get us the work look by me. into that. adewo tolele aojo Wave ade the kakada flag to us and Eye, let's know that you atro are finished in your own wo section. agbemenu chinya ma o yira o bene gede ya yira siame le fiensia le Yesu Christo pen come Thank God. no dakpe na petoa no kwese be You are done with counseling. akasie
At the Sandea. middle, can I see the flag? Yesu la kasio le majijime. La sikageo. Apetola la kasimi. God is moving. Yebe nous sento dojivo. He's moving in his power. We are going Ebe to ma receive vameo. the touch of God tonight. To yebe nous semeo. Yebe nous se. Ma ope nous se. Elle est Make sure doji. you write down your thing properly. Et nous se mama dona hoho. This Ega is the kotole foundation yeye. of your miracle. Jose one glono nenema. Be God is ma happy ope in nous heaven se la. for the position you have taken. Tu faut ma ope nous se ya. You should be happy on earth as well. Elle yeye. Inyame chuchu kene wo tro ya. That Yepe taking ya the yira. position Monday Yape cannot tola. stand. Akeva wo agbeme. If you are done with counseling, Ma opa me ele jirado. I can Ma hear the jijimela. sound of joy already going on. Ava atugbeda de Even miata. when the miracle prayer has not started, God is already working. Get ready. Get ready. The miracle is coming. It's already there with you. Nukunu wa ele moji gbora. That's Elle all. gbọ́ Let's ògo hàn bọ̀. hurry up. The man of God is waiting for us. Utro ya mau ma tonchi o. Anointing that breaks the yoke Jojuro. is coming upon your life. Eye motoji nono ha. Manye nugbolo. Ado Let's all tepe rise na up o as we kokoko. invite the Azo man of ma God, opa me ya. the Trogbona boyma. convener of GCK. GCK. Pedodo ya pe. Simenola. Akpe. Praise the Lord. Hallelujah. Triumphant power. Ma coming open your nous way. say que nana me jidodoa. Elle gogo. Miracle. Nokunu le moji. De kaka mena hoyo. Healing. Doyo yo leva now. Yeah. E kayo. E sanyame. Going to happen in your life. Elle me vake la gbe ome. We're going to pray now. Azo mi Raise ato up gbeda. your hand if Na you ko need wa healing, siji. deliverance, miracle, Ne hia katoto. E jibe ma supernatural open nous say. to touch you. Ne Roll away kassie. the problem. Wa de agba ojo a. And lay the hand Ko on your asi heart de of kareji. problem. Ye na Once you dasi de mention ka. the name of De Jesus, afisike le veuma. problem Ne mi yo will Yesu clear out penkola. of the way. Kaka a So loy after bagba. the final Togo amen, dale akpe ome. you Ne will ese look amen. up Ma mle tokola. that God Todo ki okpo. done. Na kome ma wena ovo. It's upon hand and Kwasi raise de your other hand kareji. when you have the Ta challenge. veliera fisike le ve on fofo. In the mighty name Le of Jesus. Yesu penko se se We magia. know Me nye that be. Christ, a Kristo. Savior, Nye de la. Redeemer, Kona me toa. Healer, Toyola. Deliverer, Kadela. is mighty to Eya. save, and Kona mighty me. to heal. Bo And de therefore, bo. Lord, I pray Toyoyo for bo de bo. everyone, Mele to everyone gbedara me here, sia meta. whatever the challenge, Meka. whatever the Nu problem, kanyo be and kakao. everyone Meka nu online. kai I nu pray, yen ube Lord, obe kuhiao. send forth your Apeto power donu to se wo do dan everyone ogbo. in Ne Jesus' wa haya wa name. de obe kuhi ojo le Yesu pen kome. Lord, touch Apeto me to them, gbeda me na kasio le kapopo ya me ye. Na dagbe le wonchi. everyone now. Apeto tu ka me sia me. Me to gbeda be nu se o yike. Wa nukunu gangan o la. Apeto ne ganye kaka domadamada ha. Ne deda le fiensia le Yesu pen kome. Ma unu son katato nu chilan wo katsan pe ma wu nenye. Na neke pe wo me kpe na wa kpa o. O du ko wa va. O le mo kpom na o. Pe mo kpokpo kata. Enye be yo akho yo be nukunu le zayame. Yo ahaya le zayame. Yo avo jo zayame. Me kwese. Me kadeji. Eya ta me degbe pan. Bo be kaka o kata. Donchi ne vana o. Tolele o. De ojo. Tetera nyi o. Nu ne so. Bebe se o kata. Ne tote. Le Yesu pen kome. Your wheelchair, O be keke bi me ke me ole ya. Me do gbeda bena. Ma po nu se de koko o le keke bi ame. Nu wa to zozon le Yesu pen kome. your Ah. eyes were blind. O ben kuo yo gba. Magate ma kponu wa.
me dɔ nu se wo ma dodo ƒe agbeme do be ŋkuawo dzi ŋku ne ʋu na wo ne woakpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔme. Medo gbe ɖa be agbase me be dɔléle ɖe kpekpe medo gbe ɖa be anyidɔ ma ne de ɖe lãme ma agbeme le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ mede se fiflae be adzigbo dɔléle aɖaʋatɔ ma ne vɔ na me ma le Yesu ƒe ŋkɔme. Adzigbo ƒe gbɔgbɔ aɖaʋagbɔgbɔ mede gbe ɖe mia dzi mi dogo le Yesu ƒe ŋkɔme. Dɔmadamadawo katã be cancer abi le ƒodo me nu kake wonyea medɔ mɔ ƒe ŋusẽ ɖe agbeme na miazɔ be miaxɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ ame yiwo katã eto kuna womesea nu oa Mawu ƒe ŋusẽ ne ge ɖe agbeme na mi ye aɖema yi meƒoa nu o eto me mesena nu o la wone trɔ tɔ dɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame yiwo nye gbafa eye tsaƒetsaƒewo kpakple tension be dɔléle na be akpa ɖeka kpli bɔ na wa. Papa meka ŋkeke alo ƒe yi ke dɔa le afi ma o. Ŋusẽ wa ne kpe wo dzi. Dzieɖoɖo be ŋusẽ wa ne kpe dɔléle mɔ dzi na wo. Vlu abɔ ma, vlu alɔ ma, vlu afɔ ma yi ke ɖeka kpekpe wu nɔvia ne sɔ kpakpe nɔvia. Dɔmɔ katã ne vo. Eye medo gbe ɖa be woatsi kpo, woatsi tre, azɔzɔli tso zã ya me dzi. Aƒetɔ, megale do gbe ɖa ɖe afi ɖe kpekpe le nye ɖusi dzi, ŋkɔ, megbe, miɔ dzi, fi kake amewo le aƒe me, le radio dzi, téléwo dzi, le du sia du me, me yiwo le du ta, Mawu ƒe ŋusẽ ɖiɖi kɔ ɖe wo dzi. Evo, woɖe ga wo, Aƒetɔ haya o, Aƒetɔ nane vo, Mawu etrɔ wo agbenɔnɔ. Dɔléle, vevesese, wo katã nu tso. Aƒetɔ, to kpewo katã dzi le ame sia ame ƒe agbe me. Meda kpe na wo be ewɔe vɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi, medo gbe ɖa ɖe mia ta le. Amen. Amen. Do ɖokuiwo kpɔ, nakpɔ be Aƒetɔ la wɔe na o. Nu kake mate ma wɔ tsã oa. Dɔyɔyɔ, gaɖeɖe, vovo le va na o. Ate ma wɔe azɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Mawu do kpe dzi na wo vɔ. Evo le Yesu ƒe ŋkɔme.